Testing 1, 2. So yes, it take me on a watu leo so to matu pal. Ai le ni tu la au le I. A mai le va au le tatou tamai tonu. Taua ina whaelo atu nei whasiti langa naiti. Malo whala lava. Le me mua. Whamolmole tau tona e tape telefoni. Ina I mawhai ana solonga le leile tatou Port Kalame I le teibio na whatiruina. O le vaenga lona lua, ao ina a mailona sa e wala awa tumal whaaloano. Tātou tutu lai, a moli mailona sa I whalenei. Dear friends, come a time then you will be addressed accordingly. At this stage, just a few house rules. One, we kindly ask that if you haven't turned your phone off, please do so. And secondly, when the body of late Lavea Tupolasione Malifa comes down the aisle, I will call for you to be upstanding. Thank you. As you can see, dear friends, we are trying to start bang on time because we have limited time in the building. There's another family also getting ready to come. So bang on 10. We ask you to please be upstanding as the body of our dear father is brought in. Thank you.
lo tau whamautu ia no whanga o le no whaalo i whapele ai ngali. Lau fionga le konsula, lau fionga a whemata Paulsalue, wala watu ma le whaaloalo, o lo maualo no whoi no monei, ma le whaalo lava. While the family are settling in, we humbly ask our dear Consul General for the Government of Samoa to please come forward to the front seat here. After lava. Le atali ie o le sili ese. O whaia le oti ma ave fe au o le oli. Ai se ala e te whaanoa ai. O Son of the Supreme, I have made death a messenger of joy to thee. Wherefore dost thou grieve? Am ia e whaanoa, a wā e whaamawhan whanaina i lātou. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. My name is Nanai Funa Tuile Tufunga, a very close friend of the late Lavea Tupuola Le Malu Malifa and family. Also a member of the Baha'i community, and I'm privileged and honored to have been asked by the family to facilitate today's program. Le tuua o le malo, i le whetalainga i le li o le tū, la vea, le malu, tupuola, sione malifa. Walangia finao ma le maota i sulo mai. Ua matangi tonga ina le maota i pio pio. Ua masa e sai le langi ma ngā solo ao papunga. Ua ta ape pāpā ma ta whea le tau ofe i le whaa titipā. Ua ngau ai o le saa i le paia o sa tuala. Ua langi ai malae o le toto i matautu, le ngata iala ma le ngau tāla i tua o lupese e. E awhiwhio ai la ua swafa ia le malu ma le malmea ma le la fale na toese. Susu ai uso alii, le mamalu o sale le alii. Le whetalainga ia tu ma le fale lua o tu la fale. Le whafonga o le ana taua. Li o whapea utai le uo, ma le mamalu o le fale tolu. O si o tō tonga le na o sa fianga o le uso ia tau ili manifa. Le uso ia Lavea Tupuola. O lo o tangi mai ala. O le mawhai o na pāu mai. O o manatu. O lona lea sao ma se wha mawhan whananga. I le mawhai o na awai mai. Ai ole a tati atu i to o la hunga ma whale upolu tofia. I le lato matawhai oi. I le whenga iai i le paia o ainga. Ladies and gentlemen, ali'i matamaitai. Ave ia lo leo whatau waa e whai mawhafonga tau moli o le tina i alua walu ma le nofo alo. Mr. and Mrs. Fo Charteris, Mr. and Mrs. Papali'i Gina Obara, Mr. and Mrs. Mayava Potoe, Luella Malifa and family, Johnny Malifa and family, and all the grandchildren, the Baha'i community, e whawhelo i atuai, i lo o tōpa ia male mamanu. Whio mai, susu mai, maliu mai, malo pito, ki ora tātou katoa, haere mai, haere mai. 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 Ki ora tātou k
With great respect, my whālau tele, we acknowledge the presence of our dear Reverend Ministers, mawhaletua from the different denominations. Le maawe se o tūlanga tofi o ekalesia. Sui o whono whaaleanganga o le whātuatuanga Bahai, institutions and the friends and whānau from the wider Bahai community. The Consul General of the Government of Samoa, a Fionga Polsalue, a Whemata, le Malu Whapo le Lua. Whawhetai tele le Fio Mai. O mawalunga mamapu e pu e lene yaso. I le tuoa ngā ruenga matiute, ai a vera wa Fionga, whai masui o le malo. Dear government officials, work friends of the late Tupola Malifa, work friends of the children and grandchildren, Ainga and family that have travelled from overseas. Welcome, 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 and thank you for taking the time away from your very busy schedules to pay respect to a loved father, friend, and colleague. A devotional program has been put together by the children with selections of holy writings and prayers from Luavalu and the children, grandchildren, and if I may, the family. These holy writings and prayers have been the guiding principles that assisted our father, grandfather, uncle, orator, and pillar of the community in carrying out his role in serving the family, community, and his beloved faith. Ia avea o se la mepa I tangata o lo sāwa whali le pōngisa. Ma o se oli I le tangata mapu I tinga. O se vasa mo tangata ngā lala I le fie inuai. Ma o se la fitanga I le tangata popua ngā tia mai. O se whaola tō tonga ma o se malu o suru whainga. I le tangata suru whai mai na sawaina. E ui ina ese a tātou whata whaitauranga. Ai tasi tātou lumol silwhanga le tua. Tasi le tua. Tasi fo I tangata. Mai tasi tapo inga o malawa. God is one. Man is one. And all the religions are one. We will start with a song that will be led by the choir, and afterwards there will be prayers and readings. Whaftaila. All the religions are one.
o lau fio o le ali I whaamangalo. O lau fio o le malu o au auna o manei. E sila fia e lau fio me lilo, a toa ma mea uma o lo nātia. O I mātou uma o ta ngata vai vai, a o lau fio, e ona le malosi, o le pule au au. O I mātou o ta ngata sala, a o lau fio, o le whaamangalo ang sala. O le alofa muti muti vale uma, o le muti muti alofa. Leali ie. Au e te sila sila I o mātou tuina nau. Whaia ia I mātou e tu sai ma loa lofa tu noa ma le fua I fua. E te leo mātou tuina nau. A o le vasa o lau whaamangalo I le whaatua o ia. O mātou vai inga o se whanau noanga. A o whaamau ninga o laulango lango mai, ma le fisosoani. O loo manino, o le mea lea, whaamau tū, whaamalo sia I mātou. Whaia I mātou, ina ia mātou whaia, le mea e te tau mao ngā o lo whai to apa ia. Whaapula ina o mātou loto, tuina mai I mātou, ni mata e mawhai ona pa ai, a toa manita linga fia whaalongo. To whaola ina e woti. Ma whaamalolo ina e ua mamame. A watu le tamau a inga I e mātitipa. Ma auena mai le fi le mū, ma le saunga le mū, I e mātitao. Talia mai I mātou I lo mālo. Ma whaapula ina I mātou. Mai le māla ma lama o le taitainga. O laua fio o le mamana uma. O le pule au au. O lau lava fio. O le anga malu. O laua fio. O le anga le lei. Lo ua tuae. O oe le whaamangalo anga sala. Le puna o me alofa. O le whaamawhana whana I puapua ngā. E moni. O te o le atu I laua fio. Ina ia whaamangalo ina. Anga sala a le watu ua nei ofu whare tino. Ai aluae I le lalalangi whalea nganga. Lo uli ie. Whaamamai ina I la tau mai soli tu lafo. Whaamaise I o lātou whānoa noa. Ma ia liliuina lo lātou pauliuli. I le malama lama. Whaia I lātou ina ia ulu whale atu. I le whai to oli oli oli. Whaamamaina I lātou. I le vai mamā sili. Ma ia fua ina ia te I lātou. Ina ia lātou wā ai I o pupula. I lunga o le maunga sili sili ese.
Death proffereth unto every confident believer the cup that is life indeed. It bestoweth joy and the bearer of gladness. It conferreth the gift of everlasting life. Gleanings from the writings of Baha'u'llah. Blessed is the soul which at the hour of its separation from the body is sanctified from the vain imaginings of the peoples of the world. Such a soul liveth and moveth in accordance with the will of its Creator, and entereth the all-highest paradise. Gleanings from the writings of Baha'u'llah. Sorrow not, if in these days and on this earthly plane, things contrary to your wishes have been ordained and manifested by God. For days of blissful joy, of heavenly delight, are assuredly in store for you. Worlds holy and spiritually glorious will be unveiled to your eyes. Know thou of a truth that if the soul of man had walked in the ways of God, it will assuredly return and be gathered to the glory of the Beloved. From the writings of Baha'u'llah.
o le whaitauina o le awhionga paia le tua. Maua mai le olua itusi a le apostolo Paulo, le kalesia e Tesalonia. O le mata upo e wha, a whaitau mai le whaiupa sifuru tolu, wha au le sifuru malfitu. Mua le Tesalonia mata upo e wha, whaiupa sifuru tolu, se ia o le sifuru malfitu. Whaafonga mai a le whaitauina o le awhionga pa ia le atua. Mātou te loto ina i autou i loa, le au usoi. E winga i e momoi. Ina nei autou whaanoa noa pe o isi e le ai so lātou whaamoe moe. Awa a whai tātou te taritonu. Ua maliu Iesu ma toi tu mai. E whapea foi. Ona au mai e le tua whaatasi maia e o momoe. Ono Iesu. Mātou te whai atu fo i le nei mea i a te outou. I le fionga le li. O i tātou o e ola matatoe. Se ia fio mai le li. Tātou te le mua i e o momoe. A waia fio mai le langi le li lava. Ma le alanga ma le leo le ange lusili. Ma le pua le atua. E mua foi. Ona toe tutu mai o e ua oti o Yanke Riso. Ona whafua se i lea. Ona avei nā e o i tātou o e ola matatoe. Whaatasi mai lātou i au. Ina ia whitai ai ma le li i le vāne monimo. Ona tātou whaatasi pēr lava lea ma le li. Whamaria mai le tua le wholoflaina o nā whionga pa ia, ma ia whaamalamana maina e leo nā nganga, le winga lo loto o nā whionga. Fo i pe ia te ia, lo na vi inga, nei se ia o le whaamvagu. Say a Baha'i prayer in the Tongan language. He te ia tawhi o ngai whenga tā aka koe o tua. Pehe, whawhita iki he o tua koe o tua ia. Kono kotoa ane kau tamai o eiki. O nofo ia i hono kotoa a kene ngahi tūtūni. E ko eiki manawa ofa. A koe ia o kuke anga lei mo poto. Koe kau se wāniti ki mautolu ai awhiona. O ku mau whakau i he malu o ho tauhi. Ha ngai fofonga mai ho fofonga ofa ki a te ki mautolu. Foaki ha mama ki ho mau ngahi mata. Ha whanongo maho mau ngahi te linga. Ha mahino mo e ofa ki ho mau ngahi loto. Tuku ki ho mau ngahi lau maali e hawhie fia, moha neke neka, i ho ngahi o ngongo lelei. E eiki, whakahino hino ki a ki mau tolu, ai hala ki ho pule anga. Pea whakaake ki mau tolu kotoa, i he whawhale o e lau maali e maa oni oni. Tuku ki a ki mau tolu ha mo ui o kta e ngata. Pea whaaki ma mau tolu ha langi o ku ikai toi osi. Whakatahataha i ange ai whahinga o e tangata. Pea whakamama i ai mamani o e kakai. Tawange ke maumuia kotoa ho alunga. Mo una loto ki ho fie maari e lelei. Mo kumi ki he ngahi misteli o ho pule anga. E o tua,
Whakatata hai ange ki mautolu. Pea whakawhihokotaki ho maungahi loto. Aki ho hai tai toi mo vete. Koe mo oni. Ko koe ai whaafoaki. Ko koe ai taha manawa ofa. Pea ko koe ai mafi mafi. Lao paha. In this day, Baha'u'llah is talking to the world about justice. Oh, wonder is justice. Surely is the day.
O le tu le fatslia. O le li o le malo. O nei tangata la vanga au falangi. Langalanga ine la tau mai fatsia vanga au le pa i sisili. Pai e la tau ine man malo. Ine ia vea i la tau taito tasi e fatu saine se vanga au atoa. Fatu le lau ine e tunu i le lofa o le tua mwhapulanga o onga fale anganga. Le tuae. A vea e mo la tau langolango ma fiso swani. Ia vea lau o fiu mo la tau whalanglango manga. E le wā matua, maunga, vanu, wā maoa whanua lang tasi marsami. E nei mawhai ono lātou ālanga atu, ono le mana o le malo, mana vanga le anganga pa ia. E mone o lau fia o le mana, o le matautia ma le malosi o malawa. Ma o le poto, o le whafonga, ma le silifanga. Na beu baha. Le mamalo le afia o le whaiunga le nā o le tātou whainga tāusanga, o ale whainga malanga le nganga o le tātou tuma, e a mise whaamawhananga mo le whanau. Maripa i ainga. Dear friends, that concludes our devotional programs with the sacred writings and the prayers for the assistance of the progress of the soul of our dear Father, and likewise the comfort of our grieving wife, and the children, the grandchildren, and the families. It's time for messages, and today we have a message from the supreme body of the Baha'i faith in Israel, Haifa. That is the Universal House of Justice for the family. After that message, there is also a message from the supreme body in Samoa, the National Spiritual Assembly of Samoa, who Lavea Tupola Marifa is the last surviving member of the founding member of that national body. So there's a message from them as well. And then there's a message from our National Spiritual Assembly of the Baha'is of New Zealand. And then finally, a message from the Tiapapata Local Assembly, where Lavea and the family stayed and lived before they moved here a year or so ago, and with the hope that they were returning there. So they sent their messages as well. So I'll start off with the message from the Universal House of Justice. The Universal House of Justice regretted to learn of the passing of Lavea Tupuola Sione Malifa, devoted believer in Baha'u'llah. His services to the cause of God, including as a member of the National Spiritual Assembly of Samoa for more than a decade, are warmly remembered. Kindly convey to his family members the condolences of the House of Justice and assure them of the supplication at the sacred threshold for the progress of his illumined soul in the heavenly kingdom. Prayers will also be offered that you, his family members, and other loved ones may find comfort and solace at this time of parting. With loving Baha'i greetings, the Universal House of Justice. Palawatu le ftalenga ya levaa, mo le whiau mai le whono wharenganga tau atunu Samoa.
What a man. It's a happy occasion. What a mentor, not only to myself, but also my family. It was given me the privilege to read this beautiful love letter. The National Spiritual Assembly of the Baha'is of Samoa. Dear friends, Baha'is and families and friends everywhere looking at this or witnessing this special occasion, celebration of, a beloved dad, beloved father, on his last journey in this earthly plane. From the National Spiritual Assembly of the Baha'is of Samoa, we mourn the loss of the extraordinary figure who leaves behind a distinguished legacy of unquestioned loyalty to the cause of God. Afionga Lavea Lemalu Tupuola Sione Malifa was one of the members of the first National Spiritual Assembly of Samoa elected in 1970. He continued to serve in that capacity for 17 consecutive years. He combined immense personal warmth and serene self-effacement with utter consecration. Unwavering obedience and vigilance in the protection of his beloved faith, his frank and loving counsels with a cheerful sense of humor will be missed by all. His steadfastness in the cause of his Lord and his valiant spirit and radiant enthusiasm to represent his beloved faith in various discourses will be fondly remembered as it left a legacy that will be felt for generations to come. To his dear wife, Luavalu, and his children, Johnny, Fo, Otoa, Gina, and Luella, and his beloved grandchildren, we extend our heartfelt condolences with an assurance of our application of supplications at the sacred edifice of the Mother Temple of the Pacific for the progress of Sione Malifa's luminous soul as it plunges into the sea of light in the world of mysteries. Prayers will also be offered for a consolation of your hearts at this time of parting. As sadness and grief wash over us all, we take comfort in these words of Baha'u'llah. Were we able to comprehend the facilities that await us in the world to come, death would lose its sting. Nay, rather, we would welcome it as a gateway to realm immeasurably higher and nobler for this home of suffering as called our earth. You should therefore think of the blessings and comfort yourself from your momentary separations. In time, all of us will join our departed ones and share their joys. With warmest Baha'i love,
the National Spiritual Assembly of the Baha'is of Samoa. Ya Bahaulapa, Ya Bahaulapa, Ya Bahaulapa. To the family of Awhionga, Lavea, Le Malu, Tupuola, Sione Malifa. Very dear friends, it is with deep sadness that we extend our heartfelt condolences on the passing of your loved one, Tupuola Sione Malifa. Tupuola's dedication to his community, his faith and family was remarkable. His commitment to service and efforts in promoting the principles of the Baha'i faith have left an indelible mark on the lives of those he touched. His departure is a great loss to them and the whole community, as well as to his family members. We convey our deepest sympathies, love and prayers to the entire Malifa family. May you find solace in the knowledge that dear Tupuola's spirit will forever shine brightly in the hearts of those who had the privilege of knowing him. Tupuola's contributions to the Baha'i community in Aotearoa and in Samoa will be forever celebrated. He will be dearly missed, but his legacy will continue to inspire. The message of the National Spiritual Assembly just read of the Baha'is of Samoa mentions much more about his illustrious service in that country and his dedication to his faith in his homeland. The New Zealand Baha'i community has been deeply privileged to have had him in our midst these past few years, and the Baha'i Friends of Aotearoa will miss his inspiration and humble and unassuming support. We offer prayers for the progress of Tupuola's illumined soul. With loving sympathy, the National Spiritual Assembly of the Baha'is of New Zealand. Dear friends, as I had earlier alluded, there's a message from the local Spiritual Assembly of Te Apata. As facilitating, I have to be very conscious of our time limits, and likewise the children who are becoming tired. I know I will lose friends and I will create enemies in not getting this read, but I have to bite the bullet and move on. The letter from the local Spiritual Assembly of Te Apata will be handed to the family, and with the permission of the Baha'i community, we will upload it into our newsletter, as I'm very conscious that time is not on our side. He laile langona I le taimi nei, o le tusi lea mai le fono whaleanganga Te Apata, ia salo e nisi la alififi e te aul melea, ia e la whaina, te taunu whaila o ngā luana, o le tau mwhai tuli tatao le taimi, ia e mai sere, le vela fo le whalai whanau na iti. So at this stage of the program, we will move on to our eulogies. And before we ask Ruavalu and the children to take the eulogies, I will ask our dear Consul General to just give a few remarks on behalf of the government of Samoa, because he was
another very, very prominent figure in the Samoan government. Although he did not participate much in politics, he was offered a lot, but he said no. His mind and heart is service to mankind. Hence the reason he did not take up politics. So I'll invite dear council, and after Afionga Afimata Paulsalue, I'll pass it over to Tina Nuavalu, the children and the grandchildren. Malwhānau Lava. Whafte tele molo o amanoa, tula ia tumalanganga whaararo. O no uti o le taimi. O te whafte e mole amanoa tātou maro. Whai e se upu I tu sai ma le tautua. A le whionga ia tupora, le vea le manu, I le tātou maro. O le au o umona whata oto, pai lango pa ia. O le tu malo, o le ri o le tu. A wa ainga te tele, paolo mangafa. Fue fai mai a wa luna sofia o le au le toyo o iei o no le tato taimi. Ai, na o iloa mai tu pora I le mamafutanga whare wo mo le whionga I a ngā ina tino, a vea ma fai pule o le parlemene. Sa au loa mai ei tu pora. Peitai, ia ua o suesue ma o maramara mai. Le tautua a le tō whare li le tū I le malo, ai li maranga mai New Zealand nei, sa veo I o se whai a onga. Mai e tūlanga I selon tūla I mai ona o anga waan fōha I e le tua, e le ngate le ngangana, a ona metutia I le o ina o whanau Samoa. Ina ua tu ua le tunu, sa maranga mai nei, ma tautua whaawaulan tautua whaia o ngā universite maulunga I New Zealand nei. Ma sa whaawau I fo ina le ngatai I whanau, aloma whanau I New Zealand nei. E whapea fo I aloma whanau whaaskolsipi mai I New Zealand nei. Ia mautu vai universite sa whaia o ngai tō wha po le whionga I atu pora. Pea anu tā ua o se whaia o ngai ai tā reni whapitoa no hoa I e le tua. E ilo fo I le teimin e tautua upu ai I a inga, ia e mese fo I le kalesia. O I nā I loa ai, ma tau si le fia I le tā reni a le a whionga ia le mana. Ina uali tae atu I nei mamaro roi ngā roenga I New Zealand. Sa ratu a vea, sa tō fia le maro e vea mataita I fono o le wharaputonga ele Samoa po le Samoa Land Corporations. O le corporation lea le maro e pūlea ele al tātou maro. Le mwhai ona whamutu atu I o tātou tangata I tūlanga. Mwhaina lisi pe mwhai ona whaatau. Ia e fōfua lava I whainga whaamai ale malo I le taimi ma le taimi. O le anganga o le malo I whaaraputonga nei, ina ia le ngata le ainga le leo a seta le malo. A o le maua I se fisosoni a wā o lato sao I tala le tupe o le tātou o tunu I Samoa. Mai a tonu rongu le maufu I le whionga e anga ina o matu I le kapeneta. E le tele se leni e mau atu I whaaraputonga tumoti ne le malo. O na ro whaamumua e lato le whaanga I o ina o whaaraputonga. Ai whaataonga vale I tupe e amatu e fisosani I tala le tupe le malo. Le na whaatu o li tula fono a le malo ina ia whaamumua e whaaraputonga. Ia se leni e amatu fisosani I tala le tupe al tato malo. O le tula I mai lao o le tōwhai ala vea. Na o mai tawina I fo I le tai le te le o le fisoswani le salasi I le tala le tupe ana malo. I stemi o le sefulu miliona I lea tausanga ma lea tausanga.
le sao o le salasi i tu tonu o le tala i tupe au tu o le tātou tunu. O ia ta o mai ai se taitai e le leilo na whaafoino se whaalaputonga. E alai o na maua se leni whaasili po le profiti ma ave fisoswani i tātou malo. O le moli maulea le tātou malo au tula i mai le fionga ia lavea ia vea mataitai fono o le tātou malo mai se fulu tausanga. O se tangata whaatutuaina mana iloa e uia na tula i mai le malo fou. Ae na ave e le whaatutuanga se ia malanga mai le tausanga talwai nei New Zealand. Ma wha maa vae atua i runto whinga una o le ato toa le malosi. Le mela lea e ve ia msui o le malo. E amana ia tele le tautua a le a fionga ia le malo i le tonu le tātou malo. E le gata fo i le tele a i lana tomai malona nga vaa. E tua lalo ai i whinga wha vae a le tātou malo. I lona tūlanga o ia o se matai sa moa. O le mela le nei tai au linga lua o te moli mau atua i mau maamana ia le tātou malo. Le sao tele o le tō whā i ala vea. O le fionga ia tupola, fionga ia le malo. E tusa i male atina e o le malo. Mo upu whai o le malo. E pe ana sao noa le tātou facilitator. E li i eisona nau nau ta inga e fiaru i le whapukiki sa ave ala na whatutuanga i siona uso i anga ina ia e maise fo i mātou le teimi o i le chapipi o kini i aluese na uwa ai i tangata e lango le malo e maise o ana whautuanga malana tua lalo i tu la whono ma whainga whaamai ana tātou malo le mera le pa i o ainga lua pa olo mangafa i le nei aso, ma wō ma le au mea mai wā whio mai, o le sao nao, o le tō whāreri le tū i le tātou malo. Me le lau whio ma le whantua ma le no whāro. Ia o le talo le malo, e moli atu le anganga whaafitai tele. Ia o le sao tā ua, o le whionga ia la vea, ia le malupo le whionga ia tupola. Tu sai male atina ina o le tātou malo o tatalo ia wha mawhanawhana ina o il whalitua male no whalo whapea a inga i fia paolo mangafa o no le aminga le tua ia se tala le male whalo ia tau ie ina ia maua no whanga mau i le nuu o tātou tau sini o ia le o lai whaavau ia manuia le tapo inga le nia soifua. Ia, sa uisa taimi e watu se mtu palpala e lau whionga le konsula. Ia, le taimi nei, te laona la whasolo pel tātou por kalame. E leo toi tele se taimi. E lea le talatununga ia, o le taimi pitusili nei on tāua. O tangata pitusili nei on tāua. Le aso le nei, lua vanu le tinama le whanau. E ina i vaenga e tolu o tolu. Le itu atu le vaenga le. Mai sauni mai whamolmoli. Ala, tu ule ama no mua. Ele tina mal whanau na. O te whatulau i tawhol man nei. Sui whawhengainga i taitai. Whawhengainga i whio whatawhaitaulanga o tātou mafuta i le so. Sui konsula, ia le paia ma le loa sa moa wa whia. I wō mai masani. Na o sau whatulau atulava, i le tau su mai matala mai o ao. E le whaia sa utala e whaitala lomtua. I ke iwa sa ukia ia mon mau ia wa umon whai. A le atu lewa noa il tina e whaia tuai se mātou tala e winga i tamale. Ia lava mal whalor.
Lo whaaloalo lava, whawheilo ai atu ai. Me sunga le kone solo tatou whaatasi Samoa. O a inga mau o whaatasi mai nei aso. Ia, ele ai se tala tele lo matua e whai atua o tele a tala i nei tua ina. Ma au whai fo ise se tala e toi whaapopo iai. Ia una le sa o lea. Ai pau lea. Ia na o tosi la fia o se tamae alofa e whai a inga. Ai na pau nei me o te whautua atuai. A inga uma o le toia ina. Whaamali e atu. O ani se ma se aleu o le toia ina lea ia o tau. Whaamole mole whaamangalo. O ani te se inga sa iai. Whapena lava a inga. Tō te sila fia lava e ala na leo tele le toia ina. O le manao ia le lero tātou a inga. Pe o sina pau nao se mea o te fia ta ua nei tai mea o mea uma mosi o to o lua. Whapelpeleina. Whawhetai a inga whai mai. O si au whanau. Ia ai mai se a inga o le toia ina nei. Mo le lango lango malo si mo i mātou. Ia whawhetai lava. O au tele Masani o na tautala whaapea wa alwa le toi ina ma le tele o ana tala. Ia ana pauna sa tala me whaino moli atua na le whaafetai lava le mea whai. Whaafetai tele lava. So soani mai pele atua mo i tātou i ono toi taimi o tutoi. Dear family and friends, I'm mindful of the time. Last night during the family service, my daughter, Papa's granddaughter, sent for a video, but due to technical reasons, it wasn't able to be played. So I'll quickly read it. Dear Grandpa, as I'm writing this out, I am unsure where to begin. But as one of your grandchildren, I felt compelled to write something. Not by addressing others, but directly to you, because it feels easier this way. For many of us in the younger generation, we currently live in a world very different to the one you grew up in. And although many of us complain that previous generations aren't with the times, I could not be more proud to be the granddaughter of a man who was so ahead of his time in many ways. Whenever I learned about your accomplishments in Samoa and New Zealand, it has only empowered me to embody similar traits, even when it feels lonely or when others question it. You were someone who was not afraid of being a critical thinker, a pioneer, someone who pushed the needle towards progress and dignity for those you loved. There's a quote that says, as we get older, it is fundamentally important to form a relationship with people, place, and culture that does not rely on someone else. We must choose to preserve and protect aspects of culture by deciding to build the bridge. To me, part of that preservation and protection has less to do with ability to speak Samoan or whether or not Okara, her sister, and I lived close to you. But rather, we choose to remember and honor your legacy by loving each other intentionally with kindness and care. Some of the best memories we've had been during the visits you made to Oman and South Africa, when we'll sit in the kitchen all together playing cards,
or when we visited Robben Island in Cape Town. But my most cherished memories were in Porirua, when I was still an obnoxiously loud child, running around with Ogara and Jasmine's and our other cousins down the creaky floors in the hallway. We would spend hours playing outside on the gravel driveway on scooters, watching cartoons in the living room on those big grey sofas, or playing pretend cheerleaders on the front lawn. Home has only ever been where my family is. And so these memories are wherever I go when I want to feel safe. And that safety was only possible because of the deep love you held for all of us, watching us grow up, even when we were blissfully unaware. Thank you for providing an anchor for our hearts before we knew what it was. Even though life works out the way it's meant to, I often think about how if we lived together, how it would have been if we lived together, if we got to see you more often, the stories that could have been shared or advice given about a problem, what it would have meant to make that extra effort to write. Just a few more paragraphs, please bear with me. To write you a letter or give an update on how things are going this side of the world. But I know as I write this that you are watching and with each of us in spirit, and that you wouldn't have wanted me to worry too much about you, to focus on pursuing our lives full steam ahead. To have had a grandfather like you is to know that it is okay to change forward into the unknown without regret or fear. I'm sorry that we didn't get to see each other before I completed my PhD. I know it would have made you so proud, and it always made me happy knowing how proud you were of my accomplishments. But regardless of material recognition, I know that you are proud of us simply because of who we are. I love you so much and wish Okara and I could be there with the rest of our family. But I know that you are with us in Johannesburg and Stellenbosch. Thank you for showing, not only to me, but to your other grandchildren, how to live a life dedicated to community. That we are only strong if those around us are also supported. I miss you so much already, Grandpa. Hugs and kisses from your granddaughter, Ichioma. Thank you. Ia o pepelo atu. Tasi asina utala le toi whai atu I le mamafutanga matama. I will only say one thing. Taimi o ito ina. Le tolo vai aso talwai. Al vai aso mun mulia le ae le I. Alulan na malanga. Ntulia ia. Mai. Alu e vai tamaiti. O vetu ia. Walei. La walu toi va be mai. E fa mai tala toina. Ale lava lo fa to tuona e toi va be mai lea. Esen matala sio. Taimi mun muli. Mai mafanfana fo ile lo fo le tua. E hui il mafutanga ua. Mamotu ono le oti.
a ua tu'u lava i le atua. O le atua faitalia. O le atua e whaamafanfana. Le atua e alofa. Ta tonu ua le atua fo i te maa. La mo mau pu na. La tala fo na ma mafutanga ma te maa. Ta te toi whailoa i stain. Ai aruia. Manuia la malanga. Paftai mai manuia. For those of you who already have grandchildren, you know what they're talking about. You can feel it. For those of you who haven't been there, you won't understand until you get them. O te minei ia pena whai atu o leo ia iana I minute I e tutoe o le tātou taimi le whale nei. O le temi nei o loo longo ina mai e isi tina o le malu silivia. Sa onga le suafa. Ia le malu silivia. Sa le mose ava noa i le po ana po. Ia moona I minute si tolu. Pe whae whaisi nau whamtalanga. Ia a umolna ia o loo I ese uo mamai ala vea. E whae a whatili o sua. A maia ia na sauni mai lei tua to o le malu whamol mole, o le whalo lava. Ia e momono whaftai le avanoa, o se avanoa whaauro. Au te iloa, ia ono le pol kalame lava, wa lava matutoe, ia moni mausa mua, ia e whatalo whai, whaafeloa I atu le pa ia o le nisa o ninga. O pa ia o sa ma whaingta o le nei aso, o le a o le to ia utalaina. Pau lava le anganga, sa talo ai, ina ia mausa o avanoa, na waau, o te sau mai sa moa. I le ainga o le malu tupola. O le sootanga o au nei ma le fionga ia la vea le malu tupola sione malifa. O le malu filifili, whanaua malifa se tulo malifa, whanaua sione lea malu. O le malu whenuti sione, o le usole o le malu malifa, o le malu filifili, whanaua lo utina o whaima fili. Ia, mawaile o au le tula iatu ma le whaaloalo. O aso whapenei, ia e na o talalele I lava e whawhaina e tangata I tono maliu. O piviinga ma asa awhiawhinga, ia e na o melele I lava. A o aula, e fwoi nei whaale e tonu o le tamaya le manu, a o matu o mafuta. O le toe fwoi atu o le malu I sa moa I nei tausanga. O ofa atu saina lea I le matua o le aso le nei. O le tusi whaita waso le whakasa e whaapea. O le toe fwoi o ne e mia e whausia le pā Yerusalema. Papea nā toi fwoi atu le malu. So o se mātou whaalawe lava a mua moana I loe le malu. Wala au le wao. Ia ona maafitau I le ia pia whaile tonu ia no waru lea tau mātou ainga le whanga. A whapea fwoi mua I loa ia no wala au fwoi leo le malu. Sa eile si o mātou songa le malu tate simi a tono lo si le fie. Tātou au fia. Pio I mātou ia. Mātou tena no fwoi Samoa. Le tau singa ona mātou ainga. I le ainga le asal malu. Peila o malanga le malu tate simi. Wala au le atua. Ia e toe na maa ua mas toe ina leo le malu sione. Whapea nāla le maa maafutanga.
A o ilo se whala velave no uvara aule i ane malu i ona maa whilo ai. Whai le tonu. Peitai. O toi malanga mai le malu. O le whala velave muli muli lava na whai ele malu i tuai le whanga. O le mali o lo tina. I ona malanga mai e lole o le malu. Ai o le moli mau. O se i tulo. O salo wa whai i langi le tele o mātua. Po wa ova ma le se fulu mo tupu. Tangata o le mātua ainga le whanga. Ua tānu e nei tangata e suafa i ale malu. O le mawhana whanale o le mātua mawhtanga. E misia tele le mātua ainga le malu. A wafu iso se whaalawe lava pa walo tangata mātua te whaamoi. O na winga la ia pe o na utau. E le mana o ia le malu e to i lalo ala na fi nau se me whai. E o se challenge fo ele mo mātua. Ia ai e le lei fo i mo isi. Ona o whai ale mea mana oi. Ona o le mea siri. Ia ai tu watu e lava mātou ni le tango lima. Ia mātou tau ma whai lava e whaatino. O se winga le lei. Se winga le lei. E ui lava ina whainga tāna whaatino o le whina ngalo. O le fionga e le malu. Ia ai mātou te tau ma whai lava. Mātou te tau ma whai e whaatino ona o se mea e tau le lei ai se wha moe moe. Ia e mai se foi o le tau le lei ai o se ainga. O se tangata whai ainga le lei. O se tangata e tau tu ainga. Tu sa lava po taimi o i nei le malu ini usila a wala au mai lava le malu. E a fio atu lava le malu whai whala wala. O le mea lea e whale o ile ngang o le whaftai. Ma le whamalo ia tinai alo valu. Ma o na alo. Me se foi le pa ia o le ainga i nei. I New Zealand nei. Ia maisi i atunu. Ona o le soifua o le malu. Ia e alana le leia le soifua o le malu manana tautua. O le lei o le whautua alo valu. E me se le whana. Whaftai lo valu. Ia whamawhana le atua i e te ori tina. Ia maisi o no whaalo. Ia maisi o le tele o grandchildren al toi ina. Ia e tala noa e al toi ina e se le ata mai ona grandchildren. Ia whaftai o le upu masani. E pa u se toa ai tu se toa. Ai te au. O te le tali tonu le nau. A wafo i ele mwhai ele si toa ona tau iau penga le si toa. A alu ale toa ia ele ta ngofi tātou e solo la na to'o tātalo na fui. E alu a ia mana me alofa. Ai da ingo le alo le malu. Ia o tali tonu o lo iai nisi sa latu. Solo le to'o le to'ina. Ia tātā le fue. Ia masoli mu ia au. I taimi o so i fua le fionga ia le malu. Ia me se fue o le tele o whale blawe le ngata i a inga. E kāre sia. Ia me se fue o le malo sa mua pe ona. Mōli mau le fionga i konsula. O se whamatalanga lea i le. Nei tae au le nganga o le whaaloalo i le malu. Ia sa wina alu. O te lona awa awa le ilo to mara ufue o te tāpena ina. Mau wha awa waita a inga. Ia wa le aila vanise o tātou a inga. Ia ai whaafetai mo lau wha amaro si au. Whaafetai fo i mo au whautuanga le lei. Ia mese fo i o ngā luenga sa e whaia. Ia leo le amātou soli mui vai iai i lo mātou a inga. Ia ai whapea fo i le tinai alu. Walu ma no whaalo. Ia o le i unga lava leo tātou. Wha mai le isi whai au. Ia sa wia i nā alu lau malanga. Mātou te muri atu fo. Awa o tātou i unga lava lea. Ia mana malo le nei au fia le nei. I le nei aso. Whaafetai tele lava mo le awa noa. Whaafetai fo i mo loutou sao tā ua. Hai maise o loutou mori mo wino le aso le maru. Ia vi ia le atu ona o mea le unga. E suafo Yesu. Amen. Whaafetai. Ia, malo whaftai lau fiongol man. Whai lava o e msui o le pa ia lai ngali o lo tangi mai ala, ma le mwhai o na pa au mai. Ia, taringa e whatili, ia lo anole nei, a mai a ia whatili. Ia o lo o uncle Ili, Pesta, o le si tangata la le i lunga i le lisi le nei, sa lo le tātou toi moli mau fo le na.
tu lava ma le whae te tu ma le au. O mua whaafitai tina ia walu ma le whanau mo le nei awa noa. O leo ua o mau na te pui langi o le atunu. Langi whaasino e. Te leinga le leo le tū. E ua o mau te pui e le fionga i le. Tana nai. Ia tu ronga foi ona pa ia o le whaarfitu le ainga sa te waana. Ia. Atu lo foi e le fio le. Te maa le atunu. Pa ia urunga te nifa o le ainga malofisi. Ia. Launga le whaare tōru. Ia. Tengane foi to o le ala tau. Ia. Ai tangata ma tau lau niu. Atu lo wat o le ala te le toe o la iai. I just want to speak to you people sitting right in front of me. I just want to tell you something about your granddad and your dad. I've only got 5 minutes, so I'll be very quick. He and I have been friends for over 30 years. We've been to many countries around the world, and his desire that speaking Samoan language and Samoan culture is part of every Samoan across the world. He dedicated his life to Samoan language and thinks Samoan and the essence of being Samoan. Whangasā is an organisation of teachers of Samoan language in New Zealand. It was established in 1991, was incorporated. The first president was, you can call Uncle, Sachin Mana Alfred Hankin. He was the first president. And then somebody became the second president. And your granddad was the third national president of Whangasā. So Whangasā wrote the Samoan language curriculum for schools in New Zealand. We reviewed the curriculum. We helped develop resources for children in New Zealand to learn Samoan language. And he was just one of those people who's got the gift of the gab and he can tell stories. He's one of the best storyteller that you can think of. He can tell you a story about a fine mat. He can tell you a story about a langi, why a langi is called that. He can tell you a story why Ngawala Sa is a langi for Sa Tuala. He can tell you why Tōre Timu is a langi for this and a langi for that. And he's got that cacophony of sound when he speaks, because he can speak all sorts of speeches that Samoans speak. Sufi leava, langar whātau, la usu, la ngatali, la unga pe a whai, whalenga, everything to do with Samoan. And as one of your family members just said, you can shadow somebody for a long time, but you can never be that person. You wish that you can bottle them up and keep it forever. Samoan Language Commission, your granddad died still a member of the Samoan Language Commission in Samoa. And he and Ngalmal Mana were still members as far as I know. We travelled the world when we tried to set up a International Samoan Language Commission. And that's how we went to all over the place. He chaired one of our annual meetings because he was the president at the time. So we shared a lot of hotels together, LA, Hawaii, Samoa, American Samoa, and you love being in that space because he loved telling stories. And Ionena will tell you that perhaps we caused a lot of headaches for her. So every time I go to their place, whether in Samoa or here in Mangere or around Mount Eden, one thing for sure, 9 times out of 10, I get palolo on toast. If you haven't had palolo on toast, well, you miss out on that. And for me, it was an opportunity to eat the things that my wife doesn't allow me to eat. So I take KFC, McDonald's, Chinese, so your nana's put up with us. When I go to their home in Bailima, I know that's what I'll get.
Later in his life, he was our golf scorer because the former Consulate General and he was supposed to be an auditor, and I'm the school principal, and we can't even count up to 4 when we play golf. You know, it's like your Uncle Patai. He can't even count up to 3. So he was a lecturer of Samoan, and he helped people write their PhD. He helped people write their master's thesis, and that was his biggest contribution. You know, when you write a master's thesis, the first thing you have to write is what they call a literature review. A literature review is what other people wrote about things that you're going to do a research or a PhD on. The trouble is, if you make a PhD on Talanoa model, Tausiri Whawhialoa'i, Soalepule, and all things Samoan, you can't even find that in Google. Somebody's got it in his head or her head. And that's where your granddad came in. If you want to know anything Samoan, just ask him. He's a great story about writing songs. Every time we have a Samoan language conference, we ask him to do a workshop about this song and that song and this song. Because not only he knew the composers, but he knew what every line meant. And that's where Hello, they say when the music is good, you don't want to stop dancing and you don't want to stop listening. Conscious of time, we now call on our last listed eulogy from Pesita. Eli Pesita, are you here? Uma? Finish, okay. Yeah. Yeah. Okay. Le lo mai wa uma na fai mo na po.
e mai te langona la pasila le avanolea ia ai o te tonu ia e tau fona matana fa ma popo le tatu to saninga e tatu sa vali lona no fuanga mau fatili o te mi uma o te alua i e asile to ina i lona mo te mangile o te loto mai to loto nei fatili a vile tu e famile sa i fatili e pi i fa pe ia le maftanga fatili maltamane e matango fi telele malanga ba mai o fatili e mori mau ile la maftanga ma le sa no ngale ale atali a poto e a maiava ele tulio na ia e fa pe mo fo ele mena ele fa tu salia no lo atu fo ia o ele siaso e fa mele tala to ina e tia o me mo lo te mia alu fa ia fe au tele sia o me a nga tau fa. You know what Potwai was talking about him being told to go away and don't come back early. If he comes back early, he doesn't have faith. I ran into the same scenario. I went to visit him when he was very sick in the last week or so. And he turned around and he said to me, Nanai, don't waste your time on me. Just go do what you need to do. I know you have a lot of important things to do. This is the man we're talking about. And I think what's been testified today is enough for us to know that his legacy still lives on. One thing I want to add is to Fo, Gina, Potwai, and the children who have been looking after the father all this time. You know, I'm sure everybody knows that Gina lives way across the other side of the globe. But she sacrificed all of that to come here and be by her father all the time. Uma ngā runga Tina. Lo whale tua ma wha ile malosi ati oi. Ia mai se lea tina ino loa hinga. Fou, Potwai, Luella, Johnny. Ia mai se le tina e loa walu. Ia mo ia na wa watule. Wha mamla manga al whatutuanga ia tina e loa walu po na po. Olo ili si vaanga le fatale tia we. Ya. Ole pe mitel te mine mai muito muito. Ya, mo pele nai ia fa eleto e teles fam talanga e ile langona. Fa umo le tato sauninga. Ole au tato saunia tu molina lon sa ilona no fuanga tu mau. Ia na fa umai le tato pol kalamena. Dear friends, we have come to the end of our funeral service for our dear father. I think it is time for us to start making way to the burial grounds. The funeral director will come forward and the pallbearers will carry his body, and I believe there will be music played by the chapel while his body is carried out. So may I ask the pallbearers and the funeral director to come forward. Yeah. Take the flowers. I ask that you please be upstanding. Tatau tutula. We're going to leave some flowers to take to the wall. Which one? Yeah, and then just leave it down here. Le
le pa ia fa la tonga pa hai a ia te o te toi nei a mon mole so sani avatu le mota samo e te o lo te toi. Tomaki me hai ke to. Lula
Lo toya Yesu. Wo tātou o mai nei I le toi vaenga, toi sauninga o le tātou ta mapelina. Mai ei le tatalo whapitoa, mo tangata mali liu. O le a o langina, mai pei ona whai atu le teimi o sola, e uina ese a tātou whata whaitaulanga. Ai le nganga mawalalo o te tatalo atuai a o langina le le tatalo ia o tātou tu whatasi o tātou wanganga a wale whainga malanga le nganga o tamani e lona no whoanga tu mau. Dear friends, we have come to the end of the funeral program for our dear father, beloved colleague and friend. There is a special prayer for the departed that I will recite in the Samoan language. And as I had alluded earlier on, we all have different religions and beliefs, but this prayer here is a very special prayer for the soul of our dear father. And I ask you that we join together in spirit as I say this prayer in the Samoan language. Lo o tuai, o la o ona le nei mo le atali o la o ona. O le sa tali tonu atu I la o fio, ma au whailonga mataula I atu ona fofonga I la o fio. Wawai e se ina mai me uma vanga nā la o fio.
E moni o laua fio o le anga lelei. Ma e whaalia pea lava lou anga lelei. O laua fio o le whamangalo anga sala. Ma le e nā tia se. E pei o na whailo mai le langi o lau whaamanuianga ma le vasa o lou anga lelei. Talia mai o ia e lo malo o le anga lelei silisili. Lea sa whaalia mai ai le whaia whaavae o le langi maralalo langi. Lea e lava se tasi tua vanga nāla o fio. O le whaamangalo e whaavavau. O le anga lelei silisili. Alao pā, alao pā, alao pā, alao pā, alao pā, alao pā. E moni tātou te tāpua i le tua. 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 Alawa pā. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. E moni tātou te ifo uma i le tua. Alawa pā. E moni tātou te whātoina mō le tua. 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 Alao pā. E maoni tātou te vivi umatu i le tua. E moni tātou te vivi umatu i le tua. E moni tātou te vivi umatu i le tua. E moni tātou te vivi umatu i le tua. E moni tātou te vivi umatu i le tua. E moni tātou te vivi atu uma i le tua. E moni tātou te vivi atu uma i le tua. E moni tātou te vivi umatu i le tua. E moni tātou te vivi umatu i le tua. E moni tātou te vivi umatu i le tua. E moni tātou te vivi atu uma i le tua. E moni tātou te vivi atu uma i le tua. E moni tātou te vivi atu uma i le tua. E moni tātou te vivi atu uma i le tua. E moni tātou te vivi atu uma i le tua. E moni tātou te vivi atu uma i le tua. E moni tātou te vivi atu uma i le tua.
Alao pa. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te tui nātu le whawhetai I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. E moni tātou te whapale pale umalawa I le tua. Alaupa. You can read the body then. Alaupa, 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 alaupa.
Fio mai, mo le ava noe, tō ngi ene whungala au, tō no lona whanua. Oh God, as God to unite mankind, may your hearts be open to hear what He says. He is the glory of God. Auto lemanalu olea tua. Io mai e fața sieta mea soifua. Iana ona ile mama ona pese le sa langi enu nei. Le pese le na langi e la vea. Tu pola marifa. Mo pale ni wina i le ngana Samoa ma le ngana Tonga. O na lona moni banao. Na i mawhai o na whai ma whamana tunga. Tono whatua whanga. Mga kulewa. Mga kulesa, kakau kamal, ang oro sanga kumau. Le foi wa i fangua le fakau kainga kamasari. Wa mo ko po le vasa sunga ula ngai papa. Le nga ko makawinga le sunga le kaikai. Mo le kwai le ngango le fa fikai. Ila sunga kaikai pusai marsaunga ngengas. Pai ai la makanga se yo man ngai pularas. Ole ai foi lo kiuke fa fai pe au. Le ala le mo le kwai le nganga fa fikai la sunga fa penga. Wa pe leo se ma ko kala wa fai lo fa. Wa asa mai la. Ma ko ke bala au aku. Pai ai nga lua. La sunga kai or savinga. Pai ai la fai nga lenga. Sunga ko inga. Pai fe au malolo mag malo. Man malu di fatua. Pai mawalungo le kalesia yo kulanga parupe. Pa pe foi sabonga poko. Aku ua le mengai. Sumai. Kalamaya au. Afio mai. Ile maota sa moi mangele. Oi nala fa umai ne yasu. Ma fai ese tato fia. Ono fa umai ne yasu malo wava malo falalo. Ladies and gentlemen, if you not understand what I'm saying, after here, straight to Memphis. If you can't find a home, the next door, McDonald's. Opposite Maota Samoa. That's where we are together. Thank you so much. Hello.
Kay siaka, ayong fight. Hello. Hello, Ramsay. Ya, kupola. Ako nga ngala tala silo mako Mary wa ole Honda mua ka ho isa moa. Niki ia ke kupola mai tula ele. E ala nga ia nga i oi le lata. E kasi ala kia nga sa wai mai tula ele i le lata. Ai umai fo le aso nga. Ua pā le afi o le wila lea e ka o le Honda 50. O le kala aku le kaimi o le 60. Nga le wakuai Mary tua tanga loa. Ma le wila lea i tukongo Samoa. Tua iso se api o le pasika silo makua. Hello. Le manguia lo sa. Hello, tilau. Samoa, the address is 141 Fader Drive, Manili. Please join us.
whāne. Yes, very much. Unfortunately, whānua, political supporters, that's done with my own.
God.